أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم را تلك آيات الكتاب داچتا سور آیت ندید کتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق آن کتاب سے نازل کرے شیر تا تستاد رب طرفنا حق دے ولكن اکثر الناس لا يؤمنون لیکن دیر دخل کو نا ایمان نہ روڑی بڑے حق باندے اللہ الذي رفع السماوات بغیر عمد ترونها ثم استوى على العرش اللہ خاص غزاد دے پور تکڑی دے اسمانونا بغیر دستنونا تاسوین آغام بیا اللہ تعالی برابر دے برابر شید عرش دا پاسام وسخر الشمس والقمر اروان کڑی نور اسوگ میں پخپل حکم سرام کل یجری لأجل مسمام دا ٹول چلی گی نیٹے مقرر دا پارام يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون انتظام کے اللہ تعالیٰ د ټولو کارونو د دنیا جدا جدا بیانی آیتونه دې دپاره چې تاسو په ملاقات د خپل رب باندې یقین وکړئ وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا او خاص اللہ ذات دے راخ کلی دزمکام او جوکڑی پایزمک کی مضبوط غرونا و نہرونا چلولی ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين او دار قسم میں وہ غلونا پیدا کړی په ازمکه کې جوړه دوام یغش الليل النهار او غندې شپار وستام ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون یقینا پرې کې خامخا ډېر دلیلونه شته د قوم د پاره چې فکر نکارلی وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من عناب او بل ازمگا کی ٹکڑی دی او بل سرپ گاون گاون او باغو ندی دانگورنا وزرع ونخیل سنوان وغیر سنوان او فصل ندی او کجوری دی ډیرو سانگ والدی او بے سانگو دی یسقا بماء واحد وبکی داٹولے پیو قسم ابو ونفضل بعضها على بعض في الكل غروالے ورکو منگا بازی میں اولرا بازون لرام پنور بازو باندے پمیو کے ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون یقیناً پدے کم خامخا ډېر دلیلونه دي قوم د پاره چې عقل نه کارلی وَإِن تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ کته تعجب کې د دې د انکار د توحید او د قران نام نبل عجیب دا د دې وینا اذا كنا ترابا إنا لفي خلق جديد آیا کله چې مونږه خوري شو آیو به مونږه بیا خامخا په پیدایش نوي کې اولئک الذین کفروا بربهم دا خلق دی چې انکار کړي د خپل رب نام واولئک الاغلال فی اعناقهم دا کسان توقون وی دای په سټونو کې اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون او دا کسان بی اور والا دی و پائے اور کے ہمیشہ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ
او زر غواړي دي ستانه عذاب مخکې د ایمان راوړلو نه. وقد خلت من قبلهم المثلات یقینا تیر شي د دین مخکې ناشنا عذابونه د عبرت عذابونه. وان ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم یقینا استعرب دے خامخا بخنه کوونکې خلقو ته سرد ظلم داینا پستتو بینا. وان ربك لشدید العقاب یقینا استعرب دے خامخا سخت عذاب ورکوونکې چې توبه نو باسي. ويقول الذين كفروا لولا انزل عليه آية من ربه اوائی کافران ولی نشی نازل دے پدی نبی اغا موجزہ چمون غاڑو درف دا طرفنا. انما انت منذر یقیناً تی یرور کون کے ولکل قوم هاد ودعا قوم دا پاری ہدایت کون کے. اللہ یعلم ما تحمل كل انثى وما تغیض الارحام وما تزداد اللہ تعالی عالم نے پائے چروچتی ہر زنانہ بخبل خیرڈگے اور ہغا چکمی بچدانی داغی اور ہغا چ زیادتی گئی. وکل شیء عنده بمقدار اور ہر چیز اللہ تعالی سرا لکل شعر پخاص مقدار. عالم الغیب والشہادت الکبیر المتعال عالم دے اللہ پار پٹو پار خکارا باندے دلوی شان دے اوچتے دار سنام. سواء منکم من اسر القول ومن جہر به ومن هو مستخف باللیل وسارب بالنہار برابر دی استاسنا پا علم دا اللہ کی آغسوک چپٹا وینا کی اسوک چی پزور ہے گئی آغسوک چی پٹی دن کی دشپی آغسوک چی گرزی دن کی دروازے. لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظونہ من امر اللہ دے انسان دپارا ملائک دی مخی رسوراتن کی مخی دد انسان نزی و شاتم زیم حفاظت کی دد انسان دوجہ د حکم د اللہ نام. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم یقیناً اللہ تعالی نبد یا حالت سپی و قومانے تردی شری بدل کی ہوا عملنا شری دنی نفسنا پائے کے مشغول لی. وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وکلچ اللہ تعالی غاڑی پہ قوم مانی تکلیف راوستل نو نشتا حسوا پسید پار داغے. وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ انشت دے مخلوق لرا دا اللہ نہ سیوا سوک ساتن کون کے. هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال خاص اللہ ذات دے شخیتا و صبریخنا دپارا دیر او دپارا دتمیم اور پیدا کی وریزی درنی درنی. ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته او تسبیح ہوئی رعد ملائکہ سرد حمد دالانا انور ملائکم دوجد یرید دالانا. ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء اور علیگی اللہ تعالی تندرنا نرسی آغا چالچی اغاڑی. وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال او داخلك بیام جگڑی کی دا اللہ پبارکی فاللہ تعالی دے سخرانی ان کے. لہو دعوت الحق خاص اللہ تعالی رب بلنا دا یقینی حقام.
والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه. کسان چې دا خلق و ترا مدد شوی دا اللہ نه سوا حاجت نشی پورا کولے دی لرا حس حاجت نہ دے مثال ددی مگر پشان دا غشا چې ورغوی خوار کړي او بوتان دی دا بارا چې دا او بد دخلی تر ورسیم وما هو ببالغ ندی دا او بر رسیدون کی دخلی تبخبلام وما دعاء الكافرين الا في ضلال ندا بلن د کافرانو غیر الله لرا مگر د گمراہ کے وللہ يسجد من في السماوات والارض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والاصال. خاص اللہ لرا سجدی کے آسوک سے بے اسمانوں کی دیوز مکہ کے سوک پا خوشحال ہے اور سوک پا زور اسوریم ددی سجدی کئی سبائی اور بیگائی. قل من رب السماوات والارض قل اللہ تتپو سکا دینا سوک دے رب دا اسمانونو دزمکے پخپل بیاوے چھ اللہ دے. قل لا افتخذتم من دونه اولیاء لا يملكون لانفسهم نفعا ولا ضرا. تو آیا جو کڑی تاسو د اللہ نہ سوا نور مددگاران ای خو اختیار نہ لري خپل ځانون لرا د اسنفع او د نقصان. قل هل يستوي الاعمى والبصير تو آیا برابر کے دی شیرون دولیدن کے ام هل تستوي الظلمات والنور آیا برابر کے دی شیتری اور نام ام جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم آیا جو کڑی دی اللہ دا پارا شریکان چاہی پیدائش کری پشان دا پیدائش دا اللہ نو گڑوڑشی پیدائش بدین. قل اللہ خالق کل شیء وهو الواحد القہار تو اللہ تعالی پیدا کن کے دار سے او خاص اللہ دے یو ذات زور اور پارسی. انزل من السماء ماء فصالت اودیۃ بقدرها راوری اللہ تعالی دا اسمان دا طرف نوبو نو بیگی کندے پخپل خپل انداز فاحتمل السیل زبد الراویہ نو روچت کی سیلابونا زگ اوچت لرد پاسام ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثلهم او دائی سیزون ناچ بلول کی دا خلق پائے بانے پور کی دا پارا دا جوڑولو دا کالو یا دا نور سامانو داغینم زگو نشتر پشان دا مخکنی زگ کذالک یضرب اللہ الحق والوادل دارنگے وضاحت کے اللہ تعالی دا حق و باطل. فاما الزبد فیذهب جفاء نو ہر چیز زگ دے دوارا قسمان آغلرشی بیکاران. واما ما ينفع الناس فيمكث في الارض اور آغا شیچ نفور کی خلقتان ایسار شی بزمگا کے کذالک یضرب اللہ الامثال دغسی بیانی اللہ تعالی مثالنا للذین استجابوا لربهم الحسنى خاص آئے کسان رائش قبول کری حکمنا دخبر ربم خیست زیرم والذین لم يستجیبوا له لو ان لهم ما فی الارض جميعا ومثله معه لافتدوا به آکسان چی قبول والے نکید اللہ دا حکم کچری شیدی لرا حق سیدنا چزمکا کی دے ٹول لو دے پشان نورم ورسرشیم خام خادی با جرمانہ کی ورکی آغا خنب قبلیم
اولئک لهم سوء الحساب ومأواهم جہنم وبئس المہاد دا کسان ددی د پارا دے بد حساب او زید ورتلو ددی جہنم دے او بد دے زید تیار کرے شے اغام افمن يعلم انما انزل اليك من ربك الحق كمن هو اعمى آیا سوک چی یقین گئی چاہ کتاب جنازل کرے شویر تا تستاد رب دا طرفنا حق کتاب رے پشاندہ چاہ کے دیشی چاہ رندی در حقانیتنا انما یتذکرو للالباب یقینا نصیحت تخلیق خاوندان دا خالص عقل الذین یوفون بعہد اللہ ولا ينقضون المیثاق آغا دی عقل من چی پورکی دا اللہ لوزنا و نماتی دا پوخل وزی چریم والذین یصلون ما امر اللہ به ان یوصل او دا کسانی چی پی وساتی حام چوکم کرے اللہ تعالی دائیں پی وساتلو ویخشون ربهم ویخافون سوء الحساب ویرکی دخپل ربنام او یریگی دبد حساب نوم والذین صبروا ابتغاء وجه ربهم واقاموا الصلاة آکسان چی صبر کرے دو وجه دا لٹولو دا مخدر ابدلینا او پابندی دا مانزگیم وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانیا او خرچ کی دائن چمون دیل ورکڑی پٹوخ کارام وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ اور دفقی آغی پخطریقی سرا بدل رام اولئک لهم عقبى الدار دا کسان دی لراخری انجام دے دکور خیستان جنات عدن یدخلونا اغباغو ندید آمیشہ وسیدو آئے تب داخلیم ومن صلح من آبائهم وازواجهم وذرياتهم آغا سوک شددی سرے مرگر تیاکڑی ددید پلارانو نیم او دبی بیانو ددینو دولاد ددینو والملائکتو يدخلون علیہم من کل باب او ملائک د جنت بهم داخلی گی دیتا دہر دروازینا سلام علیکم بما صبرتم وائی بورتا سلام علی پتاسو پسوب دائے چتاسو ٹنگ شوئے بدن فنے ما عقبت دار نخد تاس دپار انجام دے کو رستنیم والذین ينقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ واکسان چماتی دا اللہ لوز پس مضبوط والی دائنا ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض اور پریکی آج حکم کرے اللہ تعالیٰ دائے پیوزے والیم اور فساد کی دی بزمک کیم اولئک لهم اللعنت ولهم سوء الدار دا کسان دید پار دی لعنتنا اور دید پارا بد انجام دے دکور یا بد کور دے اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر اللہ تعالی فراخی رزق شالچو غاڑی اور تنگی رزق شالچو غاڑی وفرحوا بالحیات الدنیا کلوئی کئی داخلق بجون دنیاوی وما الحیات الدنیا فی الآخرت الا متاع نہ دے سامان د ژوند نوی د آخرت په مقابله کې مگر معمولی فائدہ ده آیۃ من ربه قل ان الله يضل من يشاء ويهدي اليه من اناب واجتماعات وای کافران ولې نشي نازل دے په نبی باندې آ موجزہ چمونگا غواړو دا طرف دا رب داوانا تو آئے جواب کی یقیناً اللہ تعالیٰ بے لارکی چال جواری اور ہدایت کی اخبرزان طرف تا حق چاہتا ہے حق طرف تا ورگردی
الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله آ خلق دی انابت والا شیمان روڑی اوکلکی دائزونا دا اللہ تعالی بیاداش الا بذکر اللہ تطمئن القلوب خبر شے خاص پر ذکر دا اللہ تعالی سراک لکی گزرنا الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب خلق چی ایمان راوڑے عملونے کڑی نیک خیستہ حالت دے خیستہ زیر ددید پارا او خیستہ دے دورتلو دے یا خوشحالی دی ددید پارا او خیستہ دے دورتلو كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا دغسے لگلے منگت اے نبی پیومت کے یقیناً تیرشی مخ کے ددے امت نہ ڈیر امتنا دید پارم لگلے چھ بیان کے تپدی بانے حق کتاب چھ وحی کڑے منگتا تا وهم يكفرون بالرحمن او حال دارے داخلک انکار کی اذ رحمان ذاتنا قل هو ربی لا الہ الا هو علیہ توکلت وإلیہ متاب تو آغا رحمان زمان رب دے نشت حقدار دبندگے سوا داغنا خاص پاما نمازان سپار لے او خاص غطا ورگرزی دلیم ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى کشرید لستلیو کتاب چبوت لکی پاس رغرنام یا پریکی پاس رزمک آیا خبر کے دیشی پسودائے دمڑو سران دا قرآن بویم بل للہ الامر جمیعا بلکہ خاص اللہ در اختیار دے ٹول افلم یأس الذین آمنوا ان لو یشاء اللہ لہدى الناس جمیعا آئین پوئی گیا خلق چی مان راوڑے کہ اللہ غوختے نخام خواہ ہدایت بکڑے اللہ ٹولو خلقتا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله وان شديدا كافرا رسی بدیتا بسبب دائے کفری عملن چدیے کئیم سخت عذاب د دنیا یا براشی نزدی ددید ملکتا تردے پورے شرابشی وعد اللہ ان اللہ لا یخلف المیعاد یقینا اللہ تعالی خلاف نکی دوعد اخبلنا وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ وَيَقِينًا ٹوکے شویری بڑے رسولان پورے استان مخ کے نو مہلت ورکڑے ما کافرانو خلقتا بیا میرونی ولغی پخپل عذاب نو سرنگش عذاب زماغیتا افمن هو قائم على كل نفس بما كسبت آیا نوہ غزات شاغا انتظام کو ان کے عالم نے پہر نفس باندے سردا عمل نہ چکڑی آئے نفس پشان دبل چاکے دیشی وجعلوا للہ شرکا اجوڑ کڑی دے خلق اللہ تعالی دپارا شریکان قل سموہم تو التیات کے منتا داغی کمالات
ام تنبئونه بما لا يعلم في الارض ام بظاهر من القول آیا خبر ورکوي تاسو الله تبارک چنشتا غسر علم دای پزمک کې یادی ویل کوي پسر سری وینا خپلام بل زین للذین کفروا مکرهم وصدوا عن السبیل بلکہ خیست شید دے کافران تعملون د گمراہ درین اور ادری دی دلارنا ومن یضلل اللہ فما له من ہاد آسوک چ اللہ تعالی بلاری کی نشتاغل رسوک لار خودن کے لهم عذاب فی الحیات الدنیا دی کافران لرا عذاب دے بجن دنیاوی کے والعذاب الآخرت اشق او خامخ عذاب داخرت خدیر سخدے وما لهم من اللہ من واق انبی دیلا دا اللہ دا عذابنا سوک بچتاتن کے مثل الجنة التي وعد المتقون صفت دائے جنت شواد شیرا د متقیان سرام تجری من تحتها الانہار کی بیگی بالاند داغے ولے اکلها دائم وذلها میوی داغ ہمیشہ دیو سورم ہمیشہ دے تلک عقب الذین اتقوا داخری انجام دا شارے چزان بچکڑے دا شرک و فرنام وعقبل کافرین النار آخری انجام دا کافرانو دے اور دا جہنم والذین آتیناہم الکتاب یفرحون بما انزل الیک آکسان چورکڑی منگایت کتابنا خوشحالی کئی پائے چنازل کر شعر تاتا ومن الاحزاب من ينكر بعضا اور در مخالف ڈلو ندا سے خلق شرے چ انکار کی دباد حصے دما انزلنا قل انما امرت ان اعبد الله ولا اشرك به تو یقیناً حکم کڑے شرے ما تبری کتاب کے کہ بندگی دے اللہ لخاص کو شریک دے نہ جوڑا ما غسرا بندگی کے الیہ ادعو الیہ ماب خاص اللہ بندگی تبا خلق رابلم او خاص اللہ تزما اور گردے دلی وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا اور دا سے نازل کرے منگا دا قرآن فیصلے اخکارا وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا وَاقٍ اور کتو تابداریوں کے دخواہشاتو دے مشرکانوں پس دائنا شراغ لیتا تا علم نوحید قرآن نشت تعالی گورد اللہ دا زعونا سوک امداد کا ان کے مدد کا ان کے اور نسوک بچ کا ان کے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً اور یقیناً لے گلی منگاڑے رسولان ستانا مخے اور کرو منگاغیل بیبیان اولاد وما كان لرسول ان يأتي بآية الا بإذن الله اور نشی کے دے اس رسول دپارا چرا دوڑی و معجزہ بغیر دے اجازت دالانا لکل اجل کتاب دہر نیٹے دپارا لکل خاص یمحو اللہ ما یشاء ویثبت عنده ام الکتاب
ورانی اللہ تعالی حاغی واری اور ثابت پری حاغی واری اور خاص غسر اصل دے کتاب وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ اور کو خیمونگا تا پا دنیا کے بعض غذاب چوعدے کو ددی سرام یا واخل منتال را ددی عذاب نمخ کے یقیناً ستاب زمخو صرف دی رسول اپزم و زمون پا زمبان ردی سر حساب کول اولم یرو انا نات الارض ننقصا من اطرافها آیا سوچ نکی دا خلق چرات للکو منگا ددید ازمکتا نمگڑی کوئی دا غاڑو غاڑو نام واللہ یحکم لا معقب لحکمه وهو سریع الحساب اللہ تعالیٰ فیصلے گئیں نشے سو گرست کو ان کے داغ فیصلے لرام اور دا اللہ رے زر حساب کو ان کے وقد مکر الذین من قبلهم فللہ المکر جميعا یقیناً چلول کڑوائے کسانو چدین مخیود حق مقابلہ کے نخاص اللہ در اختیار دا چلول ٹول یعلم ما تکسب کل نفس عالم دا اللہ پائے کارنو شکیے ہر یوتن وسعلم الکفار لمن عقبت دار عذر پتو لگی دے کافران تا شد شاد پار دا خوشحالی دا آخرت ویقول الذین کفروا لست مرسلا وعیدا کفر والا نیت رسول قل کفا باللہ شہیدم بینی و بینکم تو آیا پورا دے اللہ تعالیٰ گواہی کہ ان کے زما و ساسو ترمین زما پر رسالت ومن عنده علم الكتاب آغسوک شداغ سرد علم کتابون دا اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را کتاب انزلناہ الیک دایو کتاب دے نازل کرے منگت دے تاتا لتخرج الناس من الظلمات الى النور باذن ربهم دے پارا شوبا سے تخلق دتیرون رانا تام و بحکم در رب دیم الى صراط العزیز الحمید لارے دہا ذات تچرے زرور ستائل شہزاد دے اللہ الذی له ما فی السماوات وما فی الارض اللہ ذات دے چراغ اختیار کریم آسیدون ٹول چری باسمان ان کے آشدیز مکہ کے وَوَيْلٌ لِلْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيدٍ اور تبعیدہ کافران دران دوجد سخت عذابنا الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة آدی کافران چڈیر خوخی جن دنیاوی داخرت مقابلہ کے وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا او خلق رئی دا اللہ دلارنا اور لٹئی دا غلار لرکو گوالیم اولئک فی ضلال بعید دا کسان دی بگمراہ لرکی دا حقنا وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه ليبين لهم ندلے گلے منگا اس رسول مگر بجبا دا قوم دا دید پارا شریط وضاحت گئی فیضل اللہ من یشاء ویہدی من یشاء بلاری کی اللہ چال رشواری و ہدایت کی چال رشواری
وهو العزيز الحكيم ودغزات دے زور اور حکمت والرم وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ یقیناً لے گلو منگا موسیٰ علیہ السلام بخبل خاص معجزات سرام چوبا صدا قوم ساد تیرون رناتا وذکرهم بأیام اللہ ویاداش ورکدیتا دروزو دا عذاب دا اللہ یاد نعمتون دا اللہ ان فی ذالک لآیات لکل صبار شکور یقیناً پرے کشتا خام خاڑیر عبرتنا اغشاد راش دیر صبر کی اور دیر شکر کی وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وکم محشویل موسیٰ علیہ السلام اخفل قوم تام یاد کے احسان دا اللہ بتاسو اذا انجاکم من آل فرعون یسومونکم سوء العذاب کلشی بچکڑے تاسو دا فرعونیانونا رسول ای تاس دا بد عذابونا وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ اولاد ولی استاسو بچی پیدا کی دن کی اور بے حیا کو لے استاسو زنانا وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم اور پرے کے انعام یا عذاب امتحان استاسو درب درف نلویم وَيَسْتَأْذَنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ او کل چیلان اکستاسو رو کتاسو زمان شکر کو نخام خاصیاتی کو بزستاسو استاسو نعمتنا وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ او کتاسو ناشکرو گران یقینا عذاب زمان خام خاص سخدیم وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد اول موسیٰ علیہ السلام کنا شکرو کا تاسو آغشا چزمگا کری ٹول یقیناً اللہ تعالیٰ دے خامخا بے حاجتا سائل شہزاد أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ آئے نظر آغلے تاس خبر دائے کسانو جستاسو نمخیوم قوم دنو علیہ السلام وعادیان و سمودیان وَالَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا اللَّهُ وآ کسان چدائی نرستوم نرے پویا دائی بحال بانی سوک سواد اللہ نام جاتهم رسلهم بالبینات فردوا ایدیهم فی افواہم راغلو دی ترسولان دی خپخکار و دلیلنوم اگر دی لاسو نخبل دائی بخلو کے وقالوا انا کفرنا بما ارسلتم بهم ادی یقیناً منگا انکار کو داغے مسلینا شتا صفائی رالے گلی شیئے وَإِنَّا لَفِي شَكٍ مِّمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبٌ یقیناً من خام خواب شکیوں دائے مسلینا شتا سمگائے تبلے کلک شک دے قالت رسلهم وفي الله شك فاطر السماوات والارض اویل دی رسولانو آیا دا اللہ پا یوالی کم شک دے چناشنا پیدا کن کے دا اسمانو دزمکی دے یدعوکم لیغفر لکم من ذنوبکم ویواخرکم الى اجل مسمى دعوت در کی تاصل توحید تام دی دا پارا جی بخنوں کی تاست ساسو دا تیرشو گناہنو
او فیدی در کی تاسو لنا تر یو نیټه مقرره د دنیا. قالوا ان انتم الا بشر مثلنا ویلاغین نے تاسو مگر بندگان زمون بشان. تريدون ان تصدونا ما كان يعبد آباؤنا کوشش کوئے تاسو شاڑوئے ملرام دائے طریقونا چھ بندگی پہ کول زمگ مشرانو. فاتونا بسلطان مبین نروڑے تاسو منت دلیل خکارام موجزات خکارام. قالت لهم رسلهم من نحن إلا بشر مثلكم ویلدی تدری رسولانو نیو منگا مگر بندگانو ساسو پشان. ولكن الله يمن على من يشاء من عباده لیکن اللہ تعالی احسان کئی خاص پاغشا چوغاڑی د بندگانو خبلنا. وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله انشتدم طاقت کی چراوڑ ممتاز یوم معجزہ مگر د اللہ پہ حکم. وعلى الله فليتوكل المؤمنون او خاص پا اللہ دے زان سپاری ایماندار خلق. وما لنا لا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا السوجد من لرام چزان بنسپارو بیو اللہ حال دا لیاغ خود نکڑے منگتا دلارو زمنگام. ولنصبرن على ما زیتمونا او خام خام بصبر کو پائے تکلیفنو جدا سمون ترا کوئے. وعلى الله فليتوكل المتوكلون او خاص بالله دے زان سپاری سوک شے زان سپاری. وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا والكافران اخبلوا رسولان تام خام خاؤ بباسم تاسنا زمد ملکنا یا واپس را گردے زمگ دین تام. فاوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين نوحی رولی گلائے پیغمبران تر رب دائیم چی خام خاز تباکون بدے ظالمان لرام. وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ او خام خواب بعد امتاسو پر ازمکہ کے پس ہلاکت دینا. ذالک لمن خاف مقامی وخاف وعید دعوات دہر آشا سران چی یرکی زماد پیش کے دلنا و یرکی زماد عذابننا. واستفتحوا وخاب كل جبار عنید او دی فیصلی غوختے نو نومیدش ہر سرکش عناد کا ان کے. من ورائه جہنم ویسقا من ماء صدید دا مخطار جہنم اسکولکی و بریبانے دو پونا شابوین الزویم. یتجرعه ولا یکاد یسیغم گڑ گڑ بیس کی یونی زینی چپاسانے بے تیری کی. ویاتیہ الموت من کل مکان وما ہوا بمیت راضی بادت اسباب دا مرگ دا ہر طرف نام و نبی دے مڑکی دن کے. ومن ورائه عذاب غلیظ اور دم مختا لانور عذاب دے سخت. مثل الذین کفروا بربهم مثال دائے کسان چی کفر کڑے پر افبل. اعمالهم کرماد اشتدت به الریح فی یوم ناسف ددی اعمالنا پشانت د ایرودیم
چ سخت ہو چلی گی بائے بانی سلائم پاغرز کی چ تیز باد والیم لا يقدرون مما کسبوا ولا شیء وسبون امیدا کافران پائے ملون چری کڑی بیس فیدان ذالک هو الضلال البعید او دادا بربادی ډیر لري الم تر ان الله خلق السماوات والارض بالحق عین ګوره کتون کی یقینا الله پیدا کړی اسمان او زمکام د حق کار کولو لپاره ان یشاء یذهبکم ویات بخلق جدید کو واړی الله تاسو په فنا کی ټول عرب ولی مخلوق نویم انہوں داکار پا اللہ تعالی وانگران وبرزوا للہ جمیعا اخکار بشیدہ خلق اللہ تٹول پا میدان حشر کے فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا او اذا کمزوری آئے کسان تچلوی کڑے وام یقیناً وہ مونگا تاسو لپار تاسو لرتاویداری کو ان کی فهل انتم مغنون عنا من عذاب اللہ من شیء نا تاسو لرکول شے زمونا دا عذاب دا اللہ نسی سام قالوا لو هدانا اللہ لہدیناکم ابوئی دالوی کہ ان کی کہ اللہ منتا ہدایت کرے پا دنیا خام خامو امتاستم کرے سواؤن لینا اجزینا ام صبرنا ما لنا من محیث برابر دے زمگ حال اس کمون فریادون کو کا صبر کو نشت منگلا زید دیکھتے وقال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق او بھئی شیطان کلچ فیصلی وشید کار یقیناً اللہ تاثر وعدے کرے وعدی رشتی نے ووعدتکم فاخلفتکم مان دسر وعدے کرے خمارت دروغ ویلیوم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي نو مال را پتا سوانے سے زور یا سے دلیل مگر ما تاسو لا دعوت درک بے دلیل او تاسو زما خبر او من لام فلا تلوموني ولوموا انفسكم ملامت کوئے ملامت کے اخفل زاننا ما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخیم نیم زستاسو اس مدد کا ان کے اون تاسو زمان سمدد کو لشیم انی کفرت بما اشرکتمون من قبلم یقیناً زینکار کم دائنا چتاوز شرک کرم دا اللہ سرا دینا مخیم ان الظالمین لهم عذاب علیم یقیناً ظالمان ددید پارا عذاب دے درناک وادخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار او داخل بگڑی شاہ خلق چیمان راوڑے عملون گڑی نیک جنتن تا شبئیگی لاندائے ولیم خالدین فیہا باذن ربہم ہمیشہ وہی دی پائے جنتوں کے دا پا حکم در رب دیم تحیتهم فیہا سلام پیشکشی دری بپائے جنتوں کے سلامون یوبلتام ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة آئین گولے چسرنگے بیان کرے اللہ تعالی مثال کلمہ پاکا پشانت دونی
فیدمند دام اصلها ثابت وفرعها فی السماء ویخ دا ایک لک دے بزمکہ کے او سانگی دائی دی اوچت اوچتیں توتیو کلہا کل حین بزن ربها ورکی دا میوی ورکی داونا میوی اخبلے ہر وقت خب حکم در رب داغیم وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ او بیانی اللہ تعالی مثالنا دخل کو فیدی لرام دادے پاراچدین دین نصیحت والیم وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ او مثال د گند کلمیں پشانت دونے ترخیریں چراٹو کی دلیشی اور استیشی د سرد دزمکینا نشتائے دراس قرار بزمکہ کے یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ نکلکی اللہ تعالی ایمان والا خلق تو ایناک لکی سراپ جن دنیاوی کی او باخرت کے وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ وَبِلَارِكِ اللَّهُ تَعَالَى ظَالِمَانُ لَرَا وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَكَيَّ اللَّهُ تَعَالَى جِسَوْ غَارِيمٌ الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار آیا نگوری آیا کسانو تا کہ بدل کرے غی نعمت اللہ تعالیٰ پا کفر سرام اور آکوس کرے اخبر قوم لرا پا کور دا حلاکت کے جہنم یسلونہا وبیس القرار چاگ جہنم نے داخلی بدیا غیتا اور بد زید آرام وجعلوا لله اندادا ليضلوا عن سبيله اجوکڑی دی اللہ تعالی در شریکان عاقبت دارے چنو خلقم گمراہ کی دا غدلارے قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار توتوا مزی والے دا دنیا یقیناً ساسو ورگرزی دلی ورتا قل عبادی الذین آمنوا یقیموا الصلاة وینفقوا مما رزقناهم سرا وعلانیا من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلال وزما خاص بندگانو تا آکسان چی مان راوڑے چی پابندی دی کئی دا مانزو خرچ دی کئی دا مال نچمون ورکڑے دیتا پٹوخ کارام مخ کی ددینا شرابشی اور وزن نبی خرسول پاغی کے و نبی دوستان فیدمن اللہ الذی خلق السماوات والارض وانزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم خاص اللہ غزات پیدا کری اسمان نوزمکان اراورولی دا اسمان دا طرف نوبو نور استری با اسرا قسم قسم غلی استاسو دا فیدی دا بارا وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ اچلولی بخبل حکم سرا استاسو فیدی دا پارا کیشتے پا دریاب دی دا پارا چلی پا دریاب کی پا حکم دا اللہ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ اچلولی بخبل حکم سرا استاسو فیدی دا پارا سندنا وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ اچلولی پخپل حکم ساسو فیدی دپارا نورس پگمے چامی شروان دی پیو طریقہ اچلولی پخپل حکم ساسو فیدی دپارا اشپار
وآتاكم من كل ما سألتموه او درکڑے تاسو هر هغه شی چې تاسو ته نه غواړئ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَارٌ او که تاسو شمارل غواړئ د الله د نعمتونو نشه پورا کول شمار دا غیلرا یقینا انسان ناشکر خامخا ظلم کوونکے اوډل وی کفر والے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا او کله چې ویل ابراهیم علیہ السلام روا وګرځي تدا خار د مکی امن والا وَجُنُّبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ او پڑھڑ ساتھی مال را او زما زامن را د بندګۍ د غیر الله نام رب انهم اضللن كثيرا من الناس اے روایتین دی اسلام گمراہ کړي د خلقنا فمن تبعني فانه مني ومن عصاني فانك غفور رحيم نو چاچ زما تابعداری وکړه یقینا خاصما د مرګونره او کشانا فرمانی وکړه بغیر د شرک نه یقینا تو بخنه کوونکې رحم کوونکې ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم اے رب زمون یقینا آباد کړې مونږه بازی دا اولاد خپلنا ودا سے کندکے چندا فصل والا اپنیز دا کو استاد عزت من کو ربنا لیقیم الصلاة اے رب آدادی دا پارا شری جاری کی منزل رام فجعل افئدتا من الناس تحوی الیہم اگر زونا دا بعض خلقو چدی طرف تا میلانو کی وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون او خوراک ورکے دی لنا دا قسم قسم غلونا دا دی پارا شری شکر کی استاد نعمتونو ربنا انك تعلم ما نخفي وما نعلن اے رب زمنا یقینا تو عالم پائے چم سپٹو پائے چم سخکارکو وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء اور نہ پٹھی کی باللہ وانے اس شے پزمکہ کے اور نہ باسمانوں کے الحمدللہ الذي وهب لي على الكبر اسماعیل و اسحاق صفتنا دخدائی توب دی خاص اللہ لرام فرا بخلے ماتا سرد زوالی زمانہ اسماعیل و اسحاق زامن ان ربی لسمیع الدعاء یقیناً رب زمان خامخا قبل ان کے دعاگانوے رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء اے ربا اگر دے ماں ہمیشہ پورا کون کے زمان دو اولاد زمانہ اے ربا قبول کے دعا گانے زمین ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب اے ربا بخنو کی ماتا و زمان رب لالتا و طول مومنانو تا پاو رضوانی چی شروع کی بحساب ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون اگمان مکو پا اللہ وانے نا خبر داغ عملنا چکئے دا ظالمان انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار یقینا مہلت ورکی اللہ دی لردا سروستا چکوغ بروزی پائے کے اس طرح دخل کو محتعینا مقنعی رؤوس لا يرتد الیہم طرفهم
منڈی بوہی او کتکڑی وئی سرون اخبل یا پور تکڑی وئی سرون اخبل نب واپس کی دیتا ددین نظر وافئدتهم ہوا ازونا دری بخالی دہوشنام وان ذاتهم العذاب فيقول الذين ظلموا اور کا خلق لرا داغرنا شرازی ودیتا عذاب د دنیا وائی بادا ظالمان ربنا اخرنا الى اجل قریب نجب دعوتک ونتبع الرسل اے ربا منگا محلت راکی ترنیٹی نزدی پورے کہ قبول کو منگا ساتھ دعوت توحید لراؤ تابداریو کو درسولان استعام اولم تکونوا اقسمتم من قبل ما لکم من زوال وبیلشی تاسو قسمون نوکری دین مخیم کہ نبی بتا سوانے اس قسم عذاب وسکنتم فی مساکن الذین ظلموا انفسهم او سیدلی تاسو بکورنو دائے کسانو کے سی ظلمنے کرو پخبل زاننو وتبین لکم کیف فعلنا بهم